Mumwe katari seri. Jory. Ndo wakimukubise. Ubundi hano muhaba muri banga. Njyewe naratifu na Rose. Ariko hari n'undi mwana ugize gukora muri jeri. Hari undi? Ugize gukora muri jeri. Uwo mwana umunsi yari Oya, nabo. none umuntu wamukoze icyo kintu yavuye he? Ko mwambwiye ko murinze muri abantu batatu. Njye narindi mu gikoni. Numva Yakubiswe imitanza. Nibwo nasanze Mabuja ndiho amuriho arimo aragenda avuza induru amamagara cyane ndetse ko Mabuja nyine nasanze bari kumwe. Biye hose aruri. Ndi mu gikoni narindi. Ruri imbere yawe. Narindi hanze ariko kuri telefone. Vugisha nde? Ndi guhamagara inshuti. Izina ndakubaza izina. Amubaza ngo inshuti. Ariko ubundi uri mu iperereza cyangwa dukeka? Uriya ni mukuru wanjye. Ari hagati y'ubuzima n'urupfu. Ufite uburenganzira bwo kubimenya. Ubundi wari uri. Nari nasohotse. Asohotse. Wagiye? Nari nagiye guhura n'umuntu ku bijyanye n'akazi. Igihe kingana iki? Ni isaha. Hari umuntu wakubonye? Yego. Uwo twari kumwe yabihamye. Yabihamye? Hanyuma wowe? Njye nari ndi hejuru n'umubishutse kuko karatsindagira ndamanuka nza kureba ikibaye. Ese wamanutse ufite imvune kandi umuntu yasanze hano hose? Narasindagiye ariko ndamanuka. Wasindagiye? Ntabwo byumvikana. Mbwira wamanutse ute? Ariko hari ikibazo muri iyi nzu. Joe, hari umuntu yafite ikibazo nawe ku buryo yamuhemukiye? Ko mutavuga simwembaza? Hari ibibazo byaba biri muri iyi nzu? Ntacyo. Yari umugabo mwiza. Rose, ushaka kuvuga? Oya ntacyo. Umuntu wakubise Joe si umujura. Ko nta kintu kibwe? Ni ukuvuga ngo yari azi neza iyi nzu. Sinashatse kuvuga ko ari umwe muri twe.
siko navuze ariko yarazi neza iyo nzu. Ako se waje ngaha uzanwa no kudukeka? Nta muntu wacitse ariko nyine ibisobanuro bifatika byumvikana. Inkoni basanze iruhande rwa Joe yari iriho amaraso. ko ntabirengera Wanyu mbere. Ntabwo Arengera Wanyu mbere. Latifa ntacyo wabivugaho? Ntakina mbeseho gusa iriya nkoni ni iya Rusi. Yarose Iriya nkoni ni iya Rusi. yego aho muri ko cyapangutse. Okay, kamitenza none yavuye muri koma yakangutse. Ngiye utajya kwa muganga ariko n'undi polisi kubikurikirana bavuze ko bazakoresha amashusho ya kamera. Meze neza, Imana ishimwe. None Yesu. Uyu ninde? Uyu ninde? Sheri? Joe, ni Latifa. Ni Latifa umugore wawe. Umva Latifa we. Ngo? Latifa we. kwa muganga batubwiye ko bamukubise ikintu mu mutwe. Yaribagiwe ntabwo yibuka ariko bizagenda biza. Ntabwo yibuka. Nta kintu kimwe yibuka ariko bizagenda biza. Sheri. Joe. Sheri ni Latifa. Ubu ntabwo anyibuka koko. Ntabwo yakwibuka. Ni Latifa umugore wawe. Ariko bizagenda biza batubwiye ko bizagenda biza.